Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Pylong ke Voice of the People Party VPP ya ke jingialang paidbah madan polo mynta ke sngi ka khan ritri kyllalyngkot hajar pulai badul apelaj ya ke thup kyrteng ki khan ngut ki Kyrtong kiban Iakhun hakane ke election hajar pulai. Lawan sakhi ya ke jingialang da ki hajar ngut ki Nongkyrshan bat ki bulan Noh Synniang ru da ki Pisa syaki Kyrtong jong ke seng VPP. Hakani kajuh sngi nongialam bah khmat du jong ke seng VPP ulah pdiang sngewbha yo Bah Adelbert Nongrum bat yo Bah Mayborn Lyngdoh syaka seng. Nap kopi. Ada juga. Syai. Tulai pak. Tulai pak. Ya benar no. Tulai. Oh benar lah. Tulai dengan sawan sih. Nasi ni selalu setiap sini. Hari kapur, aku akan menangis kupa. Udah lihat haswa jema. Setelah partai, ngalau berengan tinggi ini, kapur, kepengaruh sepolitik, banau ini, lada mapi kupa. Mai jema jalan ni, mai ru inaktif mentah. Sebab maaf mai ngah, bat kampang pi kupa. Terlihat no setelah jumpa sesuai pada partai. Kupa ngamtip, ya ke iku pengalet kipor. Ngaberngam yipi ban mau ada pimi ban kersan yo tau nongialam hobo bakam nongialam ti kipor ni meyen leda pim kersan pariu subasong meyen nomor ke ko pif bakla ngampuak bangar nan bakla ngampuak di khun kiti pateng jongar di bakla papa ngangai pimap ya di bakla cuma ngalong innocent hakan ke jingrung ke jongar so politics ngala sya elam bakla Bangam kuat, bansai lambak lah, bangam kuat rupanya lambak lah dengan bat scam yang kekentin ke PPP orang ingat. Berkuat berung ke politics. Wat le tanya bapa. Beri le ya kepada polisi pun PPP baru. Mereka songu you play. Abang nak terwai lah dia wan mi nak kram. Masuk ke mana cikui ngan penting kena. Bangan diok ban rak nang kenong den. Masuk ke men. Bagi yang perta je teli bros kata. Ban perta ban kimi dan tiga kalau kau besuk. Dia balik dalam dia kalau kau baik. Dengan semua ia boleh ngampuk nang tahu. Ubelah pendon kita kemensim sorit ama mengawan banyak dolang rekat ibadah. Banyak kelat dikikei baru kan ni kadi kecil dok kam jo kapor. Lem kom tang minum yo yang kecil teli. Hakari ba kejat bendri bujungi. Kecing apa ki kayen patsam. Kadai mar kecing bang pendam ki kimi ki kpa. Lengkrang kayen kesam. Kecing kuat bor, kecing kuat burom. Jong kini nongialam, kiba kam dia beri nongialam, hindai paidbah kidai nongialam. Wada kiyo kalaru kindi lilam, kin lilam ru wada kasti jelam ikhalaya kujungi. Nomor dia kinut banong, ya pi paidbah. Bangiwan nak bentai jo pi paidbah banrat dingkong jengduk, lanu ru kinumrat dingkong tak jengduk. Mati kuat penduk sa ipi. Kenapa beliau ban tiet ban penyai api sekalian sekamon. Kedon kijino. Lembaga ketir nong we. Poverty is not that we cannot provide the poor. But it is because we cannot satisfy the rich. Kecing duk. Kamdei nomor bangla ban penbiang. Yep, kibaduk kibasuk. Mereka deh nama bangimla ban penbiang ya di berospa. Deh nama terkadau kila superta ke development ke roi kepar sanpo teligis nam paidbah kelayan. Tunginya keli si paidbah, tungin pai si paidbah. Ngin rindur si por belik. Sanpo teligis nam mano beroi. But mano bapa, mano baroi, but mano bapa. Ay kublay Kyrtong, yakin nongialam, Jong ke VPP, Dr. Batskem, the very spokesman.
spokesperson, Dr. Kara, Ibadai Vice President Jong Seng, Dr. Ricky Sengkon, Ibadai Secretary Jong Seng, Ibadai Kyrtong Jong VPP Noh Synniang. Angkin bawa keruang pada kyrteng Jongki kiprah Kyrtong kiban baru ani rensan canda jer kyrteng ni don hangni habasit abasai banpan ke jikerku kerdo banpan keduai kepirat napi iwei piwei bamangi gen pentikna bagin pelong iladi teki atiar kibalwan. We will ensure good governance and clean politics if we are voted to power. We would also like to ensure the people of the state that we will ensure peace, security, tranquility in the state at all times. What does it mean by clean politics? It means zero tolerance on corruption. It also means no more nepotism in the process of giving employment to the youth. No more nepotism, no more favoritism in the process of rewarding contract and supply works to contractors and suppliers. We will ensure the functioning of bodies like district selection committees, DSCs, Meghalaya Public Service Commission, MPSC, and others from political interference. We will ensure fairness and transparency at every level. Clean politics also means more governance and less politicking. Therefore, you can understand that clean politics alone is the basis for good governance. We will not only ensure good governance to the people of the state, but we will also ensure that those who have looted and plundered the wealth of the state are brought to justice. My dear friends, we need to work together in order to bring about political change in the state and throw out the present dispensation from power. Last but not the least, I would like to clarify that the voice of the People Party is not the party for the Khasis only. However, it is a state regional party that will protect the constitutional rights of all the people residing in the state, irrespective of caste, creed, and religion. And my special thanks. I would like to express my sincere thanks to our Mizo friends. I was made to understand that there are many Mizo friends who are attending this meeting today. Mynta yang kisem iki balai mla banweng nantai ke jaga ke bagi pendik iki paidbah nongwan kamtam di paidbah nongkendong. Kiai dikam di bagani ke sarkar kal penpau ban kop sarong ban ong baki kila job. Oh kiko pengila job lupa. Kikran nak rinsan kumrau mereka berpelut di paurak barang mengila job lupa mengi. Bat baru arungi bagi amili kasih ji kia no ayap saya kata ke parti hena ke ban job lupa. Ngamnet banong bakin job lupa. Lan pisar nak di ke jingialang ngila job lupa ya kau ke parti ke besen syaringi. Ngila job namar boleh. La pendap dia ke jingialang do paidbah obuan naligi gisem ban pelut naladi ya ke pylait baywan. Bat ngila i ketua jingialang kapal penra sanpupra ngut ki Kyrtong ki mla wat ban pendap ya ke jagasyong wat hadin mengitip tigna bala penbiang ya ke pylait ke baywan bala siwa ya ke baisni hangni piwan pidu sni
tolong benilai kayu ni paidbah bukut jimut kat ni. Long try. Ni kat ni ngiwan hang ni ngi klemio ngiwan laladi long try ban ong ban kentroy ni ke BPP. Dei nomor kata-kata ko paidbah. Long bangila job lupa. Ban ong bangila job lupa kalau ke bambaklah. Oh ngi snow. Kidan di konstituensi bangila ngi job lupa. Long ladang kli yo weu brio ubari siar hasem walang kanuba kani siar jempi kana ni sem nomor budi try nomor budi nong besai kita siar untip nong kani teba arspa atli nani arspa sampo nani shispa prapo bale untip nomor ula set asem u aibam unyo iki malagasni bala na kliu tau brio nong kanu gidan ki arklau pi ni ka chnong de pi onum la banjiba la banjiba kanu ka arklau gadan kam her se klau umla ke nomor kita kadau lesi kita ki parti kila sngoshkan namar bagila besar ya kita ki siar ki jongki don lei ki bala sngat palat ki numla syu tamban kenti Nai ke BPP benta ke tips kam barang bon ke barang dan syabar ke bampat sya temrau ke bampat sya sesem ke bampat sya besar ha kita ki Kyrtong ha kita ki parti kiban ya ngut dalam ke Jong ke bon sngewbha Nongkyrshan ya ke parti ke bagi jehok Nongkyrshan ya ki beri ke bagi jehok Nongkyrshan.